ngcwele angikelele bese ngivala ngikelele bese ngivala baba Gqeberha ngiyabingelela umama ngiyabingelela mama abefundisi bonke esamba nabo umama bakwabo umama uChiliza ngibingelela ibandla lonke ngegama leNkosi uJesu amen ukuqala ngingasho into angixolise bengike ngacela ukuthi manje umuntu yelwe kodwa izinto eziningi ngithi-ke mangishumayela indlela engigqoke ngayo ngifuna niyibuke nje nidlule kuyona bese kufanele ngisuke la sambe ngiyogqoka endlini unkosikazi nje sengenza lena ngangibuza into indaba ekwenze waqoka kanje bese kufanele siye endlini siyogqoka wathola isikhathi sesishaye kodwa indlela engigqoke ngayo ngamukeleni nginje amen niyangamukela impela uye kwathi ukushuka impela amadoda ngithe ngiyambisele ngiyogqoka wadla ukuthi-ke hayi ngehluleka amen okokuqala angibonge ubaba uDr. Ubanzi umama ukuhlangana kwethu nabo kube icebo likaNkulunkulu amen isibongo ukuChiliza igama nguChiliza ubaba Ubanzi mayekhuluma nawo uDokotela ngemfihlo kaNkulunkulu ngathe ngikipitile ba ngikipitile ngihlala nomuntu wesifazane Father lento ephakathi kumina yaqhubuka yasebenza ngisemkipitweni wasindiswa abantu ngasengicela uNkulunkulu ngoba ngangakakunako kahle uqonda ukuthi umuntu manje usindisiwe kusho umuntu onjani ngakithi ngisindisiwe ngoba ngamukela uJesu ilanga aqala khona ukwazi ukuthi ngisindisiwe ngamukela uJesu kodwa ngihleli nosisi imfihlo yasebenza yasindisa abantu kwaya kwafika khona nakhona uNkulunkulu emkhulu kumina ukuthi ngihlele esonweni ngezwe usise ngihlala naye esenginukela ungasavumi silale ndawonye nganombuzo ke kubaphathi ukuthi kwenziwa yini manje usise ngihlala naye kungabe kusaba kuhle wakhona umuntu okhulumayo wathi wesilisa nowesifazane abahlangane bengashadile angazi zonoma niyangizwa njengoba ngikhuluma kanje ngoba ukuthetha ngikwazi kodwa ukukhuluma nje siyazwana ngesikhathi ke uNkulunkulu eqala ukusebenza enze aphilise abantu ngemfihlo ela egibele imbongolo ngisibiza ngembongolo ke baba abaningi bazi kanjani wagibela ke imbongolo yini imbongolo itonke yana ngithiwa imbongolo nje kwangena intombazane yayiphambene yathi ngicela umfundisi ilahle ngacabanga ukuthi ubani umfundisi ayingabona ukuthi umfundisi
imina akekho omunye umuntu. Amandla internet. Now ngathandazela intombazane kwaphuma amadimoni awu 23. Yasina ngaqala ngathi yini le nto enzakalayo ukuthi ngibeke isandla kumuntu ukhala amadimoni. Kwenziwa yini? Kusho ukuthi kukhona into ehlizikile eyenza ukhala amadimoni. Ebandleni ke kwashinyayelwa ukuhlukana nesono. Ngangiya kunjalo ngifike ngihlale phansi kuthiwe la ekhaya awukipiti, la ekhaya awujoli, la ekhaya awuqondi. Kwakushunyelwa lephakathi sisi ekhona. Ngiphume ngibiza ukushumayela ngihlambulule ukuthi baba iyangishaya lento athi awuxese. Nakusasa aphinde khona ngaphila leyo mpilo kwaze kwala khona kufanele ngishukane nobani nosisi. uNkulunkulu bazalwane wangenzela umusa. uNkulunkulu emva kwalokho mina wangipha imali engangayazi ukuthi yenzeka kanjani yakhe. Engaganwa ngashada ngathi mangiqeda futhi kamu mase sihlangana sengiyajoba basala. Mase ngingenile bandleni ngangishumayela eminyango ubuya abantu inqwa beze esontweni. Mabefika esontweni befunda uNkulunkulu bafundisa ukhipha izishumi ebafundisa lonke uhlobo lomnikelo. Ngangikaze ngithole 5 rand ngingasebenzi. Ngihamba ivuselelo unkosikazi wami esebenza ngicela kuyena imali yokumisa amatende. Umfundisi wayesiphethe ngaso isikhathi wayethi meshumayela tata athi mema nje athi bazalwane kadana abantu abashumayela ezintenteni kathi umoya wentente mekala nje kwisizwe athi kathi umoya wentente kunamadimoni ententeni. Abantu bamantente bayingozi. Abantu begcwele e-office imali siyifakile ephuma phi mina ngingatholanga ngikhuluma iqiniso ngasakwethu. Ngitrainwa mina i-university engafunda kuyona. I-university engafunda kuyona mina i-African Gospel Church i-university ya. Ngangithi-ke bazalwane ngiyahlukunyezwa ngoba ngangishawa ngibhango nengane zami. Ngiyohlala lapha emuva. Masongena sibesibonzwe nonkosikazi sathi masiya ngakubazalwane eduze kanje basuke. Mase siya kulabo abanye mhlawumbe sithi mhlambe iclass abakulona injengathi sisondela kubona nabo futhi bahamba sisale sobayi2. Ngangikhala njalo kulo baba. Fika baba uhlungu emoyeni wami athi bekezela soluka. Ngashumela uNkulunkulu esebenza abazalwane ngendlela ongazi uyibone. Angiyazi indlela uNkulunkulu wayengisebenza ngayo. Ekugcineni kanti babe ngitrainer. Ngicabanga ukuthi mina bayangizola. Kanti uNkulunkulu wayengifundisa ukuthi one day uzoba yilida. Mase ulida ungabatreat abantu kanje. Wasifundisa uNkulunkulu bazalwane. Angikwazanga mina ukuhlala kamlungu usebenza impilo yami nje. Impilo yami nje ibe seyivuselweni, ishumane evuselweni, ingaze yami siyafunda. Osikazi wami kwaze kwashaya isikhathi la khona na uNkulunkulu emkhipha khona emsebenzini. Wabuza wathi ngizodlani. Wathi uNkulunkulu wangamphendula uNkulunkulu waba nenkani ukuvala amehlo. Umvala amehlo. Manje amehlo wathi ke Nkosi ya
waphuma sama semsebenzini kaNkulunkulu. Not even a single day la khona sake sathi siyawile noma asinayo into yokugqoka. Ekhaya lethu sihlala nabantu banganani mhlawumbe kwesinye isikhathi mabe right kahle baya la kuba 20 mabe phelele bonke mhlawumbe siba 20 akusho ya one day ekhaya nje akaze ngakhona umuntu hayi ekhaya uNkulunkulu wasifundisa ukuthi la ekhaya mhlambe makuthengwe ukudla Monday kufanele mhlambe Monday kuthengwe okunye akho mali mhlambe singathi sinemali sihola endaweni ethize. No, uNkulunkulu wenza sure ukuthi kodwa laba abantu abalethe lapha ekhaya kufanele benze njani abonke futhi yena ayikho into lapha ekhaya ethiwa eyalapha ekhaya kodwa into ekhona kaNkulunkulu ukondla abazalwane. Wangifundisana uNkulunkulu bazalwane isho la ngisebenzela khona wangifundisa into enkulu nazo zonke. Ngafunda nje ngisho mina bazalwane ngizwe kahle niyezwa. Wangifundisa ukuthi lapha ekhaya kusemission ila khona istation noma ngazi kanjani istation la khona abazalwane mabeqoqa izinto zabo bezisa khona mayithi ngenisana kweshumi nani ukuze kube yini ukudla endlini kaBaba yabo ngenisana kweshumi nani nemnikelo ukuze kube yini ukudla right kungeniswaphi ke endlini kaBaba kaJehova. Endlini kaJehova kukhona ke umanager wakhona ogada imfanelo elethwa abazalwane. Angazi noma niyezwa yini niyezwa bazalwane engasho ukuthi uma sikhipha izishumi eyiningi ngifundisa uNkulunkulu uma sikhipha izishumi azilandelwa isifundo njalo sami izishumi azilandelwa. Akekho umuntu ongaclaim athi imali yethu ingakanani ebank ngoba mawuthi imali yakhe ingakanani ebank ushimina imali yakho umnikelo owukhiphile wathi nifaka isikhwama. Yabona isikhwama mali isikhwama ekuthiwa bazana singenza kanjani isikhwama saDokas uyezwa imali yenu ke le ngayiclaim hayi imali yeshumi. Imali yeshumi ekhishwa abazalwane imali endlini kaBaba kaNkulunkulu akuyona imali enzobe nayo nithi siyobheka ukuthi ebhenki sinamali ngoba akuyona eyeni. Amen. Angazi ke ngisho mina njani ngikhulumela phela ukuthi ngathi lamadoda ukuthi akekho umzalwane ongafike kuqoqwa izishuqo sibekwe la abesethi bazalwane imali yethu njalo lenze lento akaza akhiphe ngisho uzuwa ngoba it-tight akuyona akaza futhi naku uyagroba yini ngishumana lento yini ngishumana lento naku uyagroba lithi ngenisani okweshumi nemnike kusho ukuthi ishu azihambi zodwa. Hawu angiyenthi shaqabane ngere ndaweni doda tolele ngikuba ivela mo ngihlabelela ka ngiyeke mdode ngenisani okweshumi nani. Alright, uma ungenisa okweshumi umbuzo wami uthi uphi umnikelo yawo usungenisile kweshumi uphi umnikelo. Alright ke seningenisile ngathi ngiyahlula ke lama bafundisi so nikelile uyaphi ke futhi ukuzobheka bazalwane ngoba ngisho mina la ngikhona esontweni la niyezwa lapha esontweni amangibeke unobhala ubekwe umanager umina yebo bese ngibeka usikhwama ubekwe mina akuyona imali yabazalwane. Hayi bazalwane asifunde nifunda. Amen. Akuyona izishumi
akuyona imali yabazali wakhe, imali kaJehova. Ubani omele uJehova endlini kaNkulunkulu? Umpriest. Right? Nabu ngifuna ukuzwa mina ukuthi obabundlela balithatha phi ilungelo lokuthi bona bangaholela mina. Nabo ngibuza bona mina ukuthi balithatha phi ilungelo bona ukuthi bangaholela mina ngumpriest kaNkulunkulu. Bayazi wethi siyami, abayazi iwethi siyami yasiwa uNkulunkulu iyo lengenayo endlini yami, bese mina ngibheka abafelokazi 9 tandane mangenzeka nokuthi ingane ezingafunda esikoleni ngizifundise bani? Mina, hayi nina. Angithi lento esontweni isibulele ingane zigqoke izicathulo ezidabukile. Uyazi ukuthi indaba nithokoza kanjani basala mathiwa basalwana dodela ngixolele yazo. Amen. Ngicela ukukhuluma le. Nithokoza kanjani basalwane makusuka umzana phambili basalwane? Hey, kule nyanga isishumthetho 100,000 ebhekisi 100,000. Niyajabula? Sesimalini? 100,000. Lokho ohlenda njalo ngesidlo utsheleka imali ezakuphi esidlweni. Kodwa nibhizi basalwane nimemezela 100,000 ebhekisi. Kunabazalwane abantu babefuna ukuze esidlweni batsheleka imali. Abanye abanjani abezi yini benza abangezi abanayo imali, kodwa imali ikhona in the house of the Lord. Mhlambe ngikhuluma into ungcono bakhuluma befundisi bakho laba uNkulunkulu angisizele ngisebenza nawo. Mhlambe ngikhuluma kahle ngokomthetho ngokomthetho kaNkulunkulu akufanele basalane ngikhuluma iqiniso njalo. Indawo nendawo babefona befundisi bamfundisi babishop abazalwane bawu10 hey baba abeze esihlweni. Uyini ndawo hey baba kuyabheda ubazalwane imali ekhona esishumzeni awusina 5,000. Abeza abazalwane esidlweni kukhona 5,000 ngoba nje wena ufuna ukuthola 5,000 ulethe kumina. No, thatha imali leyo nikumnika zotekisi alethe abazalwane esidlweni. Angizabotha khombuzo la ingane zalendini sinjani ziyafunda, ingane zalendini sinjani ziyadhoba, abafelows balendini banjani bayadla badla in the house of the Lord. Awukho umbuzo kumina ozala kumina ukuthi baba siyenziwe njani imali yeshuba ihlangene nawo lo. Wena ufika esonto sengithenga ihlalo mina ongasazi ukuthi usithatheni uthi uyafika angicela isihlalo ukuthi basalwane ngenyanga ezasihlanu no 20 rand beyihlalo. No, ngingena kuphi endlini ngiveze njani ngithenga ngisho mina njalo. Right, uthi ke umuzwa ma ufike ekhaya ungazikhiphi ishow ufika kwami awuzikhiphi ishow uzodlala ngoba fanele phela uma ufika ekhaya wena awuzikhiphi ishow ngihlabela ichorus uzodla ichorus uzodla ichorus yini ukuthi ichorus uzodla ukudla ngabani ami ungona umuntu ongazikhiphi ishume njani engena nako kusisi ongenayo imali abasebenzi vele uzothatha apha ishume ngoba usebenza yabo. Kodwa
uma usebenza unemali awuphipho kweshumi uphinde futhi awumuntu uzodla emishini uzodlala emishini ngoba phela lithi babe ngenisani okweshumi nani nemnike endlini kabani kube yini uzodlala uma ungangenisakho kuwo aphinde indaba Amen. umzalwane lethu unkulunkulu wathi uzakufundisile le fana nokuyobona angihlambe ngise kudokotela nje noma ngabe ngiphethe 20 rand ba angizobona 20 ngize women of God right noma isindwa mangifike kuwe ngasiphatha nani noma isiko yisho ukuthi nje ngifuna mangiphethe isiko ukuze ukhuluma imfihlo kaNkulunkulu nangizobekhani baba bese wenzani wena yebona zobejabula bethi bazalisesiphiwo okwani okomoya ngithi asenze njani nje naso angithi la ekhaya uNkulunkulu umthetho ukuthi azale uNkulunkulu sekhulumile ngencebo yethu asenze njani thina yeah nayo leyo kujuleka ukuthi ke mase sipha uNkulunkulu mathi asipha uNkulunkulu into baba hayi lento engijwayele ukuyibona mina ekhaya kithi leyo kunika ngosheleni abantu benu bebeshintsha awungiphila ngisho ningayithathi imali la epulpit mase ninikeza mawushintshe mawufike wabeka 100 rand uyeke ushintsho west part umuntu abeka 50 cent athatha 20 cent sengibuka khulu basalwana umzalwane akhe khala uNkulunkulu ethi baba ngiyakhala baba ingane zami siphuza zonke kodwa ngalo 100 rand ngiyazi mangiphinde kaNkulunkulu mangiphinde kaNkulunkulu khona izinto uNkulunkulu azokunikeza zona afika ibeke inyembezi zabo ufike wena no 20 rand wakho kade beku 10 rand inyembezi ufike udonsa inyembezi umzalwane akhe ucela ukuthandazo njalo kanti ujwayele ushintsha imali iphinde baba ungawuthathi ushintshe makunikela imali zoyiphethe njalo futhi aninganikeli uzokusegazini imali njalo nikela ungawuthathi ngoba mawuthatha ushintshe uthatha inkathazo yalomzalwane angithi umpriest masenikele uthatha lezi zinto ezinjani ayothandaza angithi yabona usuke yokhulula isibusiso egalexweni angazi noma ngiyazwakala yini baletha izinto bekhala icash leyo baletha kanjani bese indoda yankulu ithi baba samukela ngani leyo nto seyame ngokunjani ibusisiwe encengweni Amen. Amen angazi ngikhuluma mina kwabe ngivele Niye yoksa ay bonska ese do trap feka ese motor fixa semile bazara abesifunde incwadi awase Efeso chapter 6 verse number 10 asifunde oh boss kasahlusho kakhulu isithethe saso esangenelele kwangathi thina sinalo ukuthi sokusihlala abantu la ematendeni emgwaqeni bethi nikelani khona nizokwanjani nizobusiseka nina nibusisile ukuthi beningazi angithi yabona ukuthi imoto ongazazi kaNkulunkulu unezinto zakhe akunikeze zona uzoziyodlala abantu igebengu inyama give the best
ubest azwazi uthi ubest uwe akuyona imali ubest ubest wena give the best ho bayamazi ubest labazalwane mathiwa give the best kuyakhala la undlala igazi kusho ukuthi undlala igazi lakho ubest lo igazi lakho kusinda abanye abantu ngani ngegazi lakho hayi into yokuphotha ama-1000 ubunama million akuwona ubest lo ubest uthatha into kuphela kwayo uyijama best hayi 100 rand lapha kuthiwa ubest basalani sonikela ubest nawe usungene entweni engekho ukamba amanga phambi kaNkulunkulu ulandela abantu kuthiwa keep the best nawe uthi uzonikela ubest kanti uzonikela into engeyena ubest ungene umoya ungcolile ugcine nawe uzomnkambi manga awunikiswa basalwane ilula ukuthengwa umoya uthengwa uzwenza into athi ungeke uyenze wenziswe abantu bengekho kuNkulunkulu ubest yenye into basalwane best macho yetenge siyanikela basalwane give the best ungasuku ubuyaza ukeep best hlala phansi bawunikele bona baqamba amanga hlala phansi wena ulinde isikhathi uthi mina ngifuna ukunikela umnikelo hayi nje ubest ngoba ubest yenye into ukuthatha into yakho yokugcina uyitshale phansi usho uma uthi sithi best usho ukuthi thatha ikhadi lakho elino 100,000 lihambe umnike futhi naloyo uthi mina baba nami ubest enginawo uma khona ngobest wemali thatha imali ikhadi ayoyijoa yonke usala ukhaze nyembezi that's the best best sihlulwa impuphu ma impuphu ulamba umuntu lamakhelwa ikhona uthi wena ukwazi ukunikela ngeke awukwazi ukunikela mawuthi uyanikela ukhipha ibhanti lakhe ekudala uthi uyanikela uzo 10,000 rand ebhenki uyahlala nje awukayenzi lento efuna uthixo thina ufuna ukuthi uhambe esitolo uthenge from down to top mathi uthengela umuntu uma umuntu ehlupheka ungathengi into oyibona nawe ubhekebhizinisi makuwukuthi bengigqoka ibhantshi baba ngilithandayo mayethi uthixo ngikhiphe yona kade ngilithanda yiyo-ke lento eyifuna uthixo ufuna wonke wonke uyidedele yonke kade eyifuna uNkulunkulu yo uzubotha kwenzakalanga befuna loo nto uthixo besinomnike besinakhuluma manje isikhathi sishayile Tota siyakuthanda babuyeza amen asifunde bawumfundela Efeso 6 ufundela ukuthi mawuzofundela umntwana ngoba ngiyakusaba ngiyamehlula yena ja. Imaba. Enkosini. Uyabona mokushaya lento? Isibhakela. Manje ishaya ka10. Noma ngishaya. Ya, ishaya etafuleni noma lodongeni, mhlawumbe lodongeni ngcono. Ayitafuleni ngithi shaya ka10, washaya. Washaya ka10. Kabili washaya wona manje washaya phela ngoba ngishaya ngempela nje. Umashaya yini na yini kuhluku ba ngoba kunjani la Bamanje noma uthi uyathanda nje ngeke uyibekezelele isibhakela sakushaya angithi right ufuna sifunde yeah hello uqina enza njani qinani ake sibe la elokugcina enza njani isikhathi uNkulunkulu bazalwane usivusela mhlambe kubaba uDokotela Ubanzi methu uDokotela Ubanzi uNkulunkulu uthi sisaba abantu ngoba senjani asiqinile sazobani
abantu asimazi. Okay. Hey, boss. Kubi ukuthi umzalwane ugcine waze umuntu ungamazi yena. Angithi niyezwa uzalwane? Ubaba uDoctor emini ukufundela inyizwi. Wakhuluma wangazi yena. Angithi mina ngiyadlula kubantu. eNkosi yami. Ngathi Nkosi umthanda ngempela. Amen. Akekho umuntu basaba iyongetha njalo indawo kaNkulunkulu. Ngoba nina anikwazi ukulalela izwi likaNkulunkulu. Nazi ukulalela iBhayibheli. Angiphinde eNkosi yami. My God. anilazi iphimbo likaNkulunkulu. Nazi nina uNkulunkulu efuna ukukhuluma nabantu ungena kubani ebesenze njani akhulume nobani nomuntu. Mina ngithatha imessage ngihlenga amadoda angezwa nhlobo ukuthi bekuthiwani ngaleso sikhathi. Ngathi Nkosi uqedile nobe ngithanda ukuhamba Sunday angisahambi Sunday ngiyahamba kwanamhlanje ngoba into ebengiyifuna nansi lento ngihlangabeza izolo ngikena nje yahlangana nami eminyango ungangeni lento engizele ebhiyile ngithengena nje yangihlangabeza eminyango nokade usomandla wesimama uma hlezi umuntu ekhuluma kamuzwa nalo okhulumayo yakhuluma le ndoda yakhuluma yaqeda usomandla ayibaba athi baba umthanda ngempela ayibeke into yakho ngoba ngilalele bani usomandla. Uma ulalela uNkulunkulu ngeke uphambuke endleleni kodwa bazalwane beduka endleleni noma ungaduki ngenxa yokuthi ulalela izwi. Amen. Ngifuna sibheke ngoba uma unomoya ingcwele umoya bazalwane baba umoya ingcwele ke mangabe udlala endleleni niyaphambana abesenze njani asuka bese uhamba ngani ngengqondo nje uthi bazalwane umoya ingcwele kuwa ngembulela ukukanta kuyena umoya unembeza wakho umoya nathi abantu ngeke umoya mawunomoya uphendula izinto zabantu belwa nje nawe ulwe. Umoya ngesikhathi wenze njani uyakhumuka ngoba akazwana nengcokozelo. Mawuzwa ukuthi abantu bayaxabana move one side ukuze umoya akwazi ukuthetha nawe ngoba akakwazi ukuthetha umoya wakho umuntu ophakathi kwenu uzishayisa lo muntu onengcokozelo. Qinani kuphi eNkosini nakuphi nasemandleni amakhulu ya Hlamani izikhali zonke zikaNkulunkulu. wathiwa ke esontweni lakithi kuyenziwa njani la ekhaya kuyasentshululo yaphila sekuyitulo kwenziwa njani ekhaya kwenziwa njani ekhaya kwathina sekuyini ichorus ayibelwa leyo umuntu omoya ingcwele inhlambuluko into evele kuhluphayo ekuvukeni awukwazi ukuphumula unomoya ingcwele ungaze utshethwe bazalwane siyasihlambulula la ekhaya usutshelwa nje sofile usana ukuyazi isidumbu sesafa akatshelwa umuntu nomoya ngoba umoya ingcwele uthisha ilida umoya ingcwele uthisha uyafundisa umoya ingcwele uyahola uyena ohamba nawe uthi uzoshaya isibonda athi gudluka singakushaya ungashani kodwa akasakhethi wenze njani yena uyatshela lithi iBhayibheli hlomani nina izikhali zikabani Izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla
namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Mangabuza bazalwane nje ngiyabuza. Lole ngiyabuza. Ukuzila ukudla. Sigcine nini? Awuhamba ngiyibona leyo nto umthetho. Eyomthetho leyo. Yangolesithathu. Siyayazi ukuthi leyo yashiwa uJob Chiliza ukhehla ukuthi akusile ukudla kwesikabi iphe yakho. Hey, lo mzalwane ukwenza isimanga bazangikhuluma iqiniso njalo kwesinye isikhathi akwenzi lengithidayo na lo muntu njana naye landlini ubangisusa isidudu moleka athi 40 days fasting 40. Hey, uthi ubuya 40 athi 21. Uthi ubuya 21 athi 7. Hayi kanye. Impilo. Uyabona? Yani ukwenza lento siyazi yatheleleka kubafana. Umbona thali keyboard nje. Lo thali keyboard. Hoyi, akudlala. Fanele njani azile ukudla adlaleni thandaze isikhali leso thina sakwazi ukuthandaza ngoba thina sithi baba masothandaza ngeso baba thongcwele sibongile kakhulu baba hawu ngena nathi amen abona umthandazo lo hayi abona umthandazo yini yanto ngazi ngizamana angazi nayifanisa khona abona umthandazo into enzo Sunday school maku isonto lingena ngo-10 isonto lingena ngo-10 okay i-worship team noma nama-intercessors sekungala umpriest akahayakule kude angimazi ukuye umpriest uzothi ezoma nje la esihlomile isikhali ikhali eyiphethe ikhali zikamoya zizodubula kuqala umpriest engafiki sithi we worship you Jesus athe fika umpriest umuntu ongenayo la ngisephethe enedimoni athe ngena la abe thombe yoshayela phansi ngenxa yamanzi athulwe ila hayi umuntu ozobasithethe mina ngiyathandaza kabi njalo ngiyathandaza mina ubona kunje umthandazo wami akuyena umthandazeli lo akuyena umthandazayo lo umuntu nje wasesontweni. Amen. Ngokuba sibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla namabusi bezwe balobu bumnyama nabamoya amabubi emkhathini. Asibambene nani? Negazi nenyama. Alright. Yini pho ekuyisenze siqabane nalomzalwane sibangani ndawo ma ngempela ngiyabuza umzalwane ongezwani naye noma ngithi nje mhlambe mina ke ngoba lo ngisikhomba mina mangenzela ukuthi lento singathi kukhuluma into anginaye mina umuntu engezwani naye. Amen. La ngihlala khona nje umakhelwane wami yonke into akekho umuntu enjani bangangezwana bona nami kodwa hayi mina ngingezwani nabo. Yabona ukuze babone bani bona uJesu ubani badumise bani. That's right. Akhohlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Yeah. Kuba nibe namandla okusabalaza ngosuku olubi. Nalapho senifeze ningawi nime. Kama mkristo nasikhathi. Akho imani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Awu mzalwane bengidlala mzalwane bonjani kukhona umuntu wale bwana bonjani
ukhuluma into bese uthini oh it's very serious akwazi ngathi kwakhele uNkulunkulu kuwena ubuye umthetshana bengcokola uncokola noNkulunkulu kuwe uphinde ushumayela abantu abaphenduke wena ungakaphenduki bengingcokola kanjani khona uNkulunkulu kuwena amen yo khona umzalwane okukhuluma abazalwane ngendlela engase ngibona yabo indlela besisaba ngayo uNkulunkulu wangithatha wangisa kubazalwane eManagement ngithengena nje ngoba inkonzo yakhe ngihlonipha too much afika abazalwane la ngathi ngishika nje emotweni ngangihamba nabo baba ngathi ngishika nje emotweni wabuza umbaba ephuma kule moto wathi mama uSibani ukhona uSibani wathi lo munye hayi akekho hayi isihlale le moto ngisithulele kuthemba wathi ngiyadlala ukhona awu ngathi kanusathi amsebenza kanje azengithi mzalwane awuze la uthetha ngothini wathi ngathi mina usho kanjani umzalwane na nje umzalwane wathi hayi bengcokola uyancokola ngeqiniso angani osezwana uncokola kanjani into ikhona uthi uyadlala nathi lethe usho ukuthi wena uthengwa isitha ube umqambi banga kulula ukuba umprofeti wamanga ukhuluma into engekho ukatshiswa uSathane be careful akho imani izikalo zenu siboshiwe ngeqiniso ifakile isivikelo sesifuba sokulunga izinyawo zigqokisiwe ukho kwenze njani ukulungela ukushumayela ivangeli lokuthula ivangeli lani lokuthula kukho konke ithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo uthayo yokuba uSathane ke lo nenze njani bazalwane khetha umqiniso namukele futhi isigqoko sensinjini nenkemba kamoya yabona inkemba kamoya yini eyizwi likaNkulunkulu inkemba kabani usho ukuthi awukwazi ukudonsa inkemba umoya kanjani engasekho uyithatha inkemba kamoya umoya engasekho usho ukuthi awukwazi ukukhuluma into evela kumoya ngoba umoya njani akasekho usukhuluma evela kubani kuwe yini into ezothi mayivela kuwe ingaphilisi ngoba umoya akasekho okhiphiswe elinkemba ukhuluma kanye uthi baba ngesikhathi uthi baba kudabuka inhliziyo yomuntu ungakakhiphi ivesi awushaya ishumo izwe liphuma kuwena liba yini inkemba yini lezi liba inkemba liphuma phakathi kumoya uma umoya uyingozi umuntu mayengase namoya angenza noma kanjani ubuza yonke into esontweni kwenziwa yini kube ukuthi yini emenza lento akasenayo leyanto ingaphakathi ejoy yokubona izinto ngale ngaphezulu kwenyama abona
Ikhuleka ngesikhathi zonke ngomoya. Asithandazi ngenyama. Sithandaza ngani? Ngomoya. Umthandazo futhi engathi yini ndawo. Thandazo. Ba, umthandazo. Enye into. Lento uma ulala ebusuku ukathi umuntu lokuvusa ebusuku ngoba umoya usebona izinto ongaziboni akuvusa kuthandaza angeve thithi siyabonga baba akisitha bese siyahlasela sikuhlasele ngale ndlela ukuthi uthi mawuthi ufuna ukuyothandaza sivele sithi buka khona la empedeni ezwe empedeni ngosa yithi siyabonga usho nawe siyabonga baba egameni kaJesu uqede uthi mawuqeda uzwe phakathi ukuthi akuwona umthandazo lefana ukuthandaza umthandazo fana ukuthandaza bekufanele ngiphume ngubeni Amen. mawuhlala endaweni yokuthandaza uthi mawuhleli khona uthi noma ufundiswe likaNkulunkulu akufani nokuthandaza sempedeni mawusendaweni la uthandaza khona wedwa awukwazi ukutshela uNkulunkulu mawuhleli nonkosikazi wakho mawuyindoda ukuthi Nkosi ngiyahluleka ngizwa inyama yami ingehlula awukwazi ukufika kuleyo ndawo awukwazi ukuthandaza nabantu uthi Nkosi ngiyahluleka kanti mawuwedwa endaweni yakho wedwa uyathandaza ukhale uNkulunkulu uthandaza ukhale inyembezi awukwazi ukhale inyembezi uhleli noma mkhilize nje ngiyathandaza ngizwa yonke into ayishoyo ngiyamuzwa uyathandaza baba angasho ukuthi uyahluleka mekhona mina kodwa mehleli yedwa aqala athi Nkosi akubethi Nkosi isehlule akubethi ngesekwehla inyembezi ngoba inyama yakhe ayizwe kahle wayidipha egazini likaJesu kwaphela yonke ingodo athi ngiyehluleka angase ngenze kahle angikhumbuli ngenza kahle kodwa wena wedwa ophilayo yenyule ngikhuluma iqiniso lakho njengoba linjalo ngisize